My Safaricom app umbe kwithirwa ningi ukigura data bundle chiao kiumio nontu kambuni Safaricom nayo ni ukwira nontu nandi mantu jekarika kiri YouTube mantu kathumba ibo kunenkera na ibo kumbije kwithirwa gitonya YouTube tena wasiwasi arabo kunenkera free 500 MB YouTube data bundle wagura package ya bundle ya okiumio ko inya star 544 hash kana withirwa gita ki My Safaricom app nontu nandi Safaricom ni kambuni itanagia nagwe kinya kwa abua be nagwe na kinyadira mantu jatibu ibado bare onagwe kenda ninge bomba kwithirwa begwikia na mbere uria kubatere. Why na post fulani hapa. Boje andika itia yuma moment cha hero itiku huyu. I think rona kapige nguo pasi mwingine hapa nimedhani amevunjika mkono. Ako kaumbwa. Lakini kingine ndege kumbi na mama dikiria wewe FM na mtagiria wewe TV karibu sana kile mbango ya chanchamuka. Wewe kuruka ka breathe te in. Yoro Mandagitari ni baatire mukana yo tuko kumbi na inja kire thirikari ya county ya Meru kwithirwa bake bathikira kana bambiri Mugomo kwambiria tariki 9 chairman wa KMPDU na rethirwa kirita mukana yo muritonera antobra bena ati bosh bitari ne kwithirwa barita weekend ni ya tariki 7 very categorical ati ote uduma chikethro yeta na mbere ndene ya machibitari yonde ya mwingi ndene ya county ya Meru. What does this mean? Kirogi baba mwero ntubo yete ore dirikari nene na dirikari cha county watanirete chiambirizie diritu kiamberi ya mubango yo your community health promoters. Karibu sana daktari, thank you very much na ntubo tonera kanya tukwe na arua. The last time tuile akwari wambele watumirwe na kunati? Kunati nditangu gentu kone. How is the place? How do you like the place? Ambuge unitena thina egwitango kunati jontu muntu rangwitirango kunati no mumero jora we Meru town yaja kono anto beto tugwita bunguge no ameru beto na yento gya kogwerwa monone ati kuna tetereka kuona daktari me akeje yonde ingwetikia ioni the first doctor witanguge kunate na anto bakunate ibaiga bagweretwe sana ikwethro banwe batwe oninke basavu ndera bakunate batara daktari kwena expertise ali batona DR kuma baratora inande tretreno nane anto babega nando tugwitaniria bo ngoge nanto bambitanja chiao karugirwa kango kuri mwe nambiga gwa nago gorango ko kongero na gichui ngoko nare bokunate china bei raisi to kugeria nande ona riri daktari ngugeria kubachwira nande market chana ja tauni kenda bei chiao chimba ikwethoro chigwite chango okay so now just to be clear daktari so kunate ngwe kuna wimbi because I understand you're a pharmacist. Ngoge kwa tu kunate number 1 iko make sure to resources turato gutumiro no kidogo itukumbe kwithwa tukigura tundawa tunini ja the last 2 weeks turatumiri the next 3 months itunenkeringirie kana kichagora ndawa ingwetikia anto barabaije bei ndawa no komenya kwethro ate cibitari ewe savu nkrokie anto ngiri egana region yu yonde konenkro ndawa chiangiri egana ori komanisha ingwete kia kipa na dogo na piriton yake tukagura inge tukabatoma kagore kawaida meabwita wakagore na at some point daktari katwambiri na unikiuria giakwa kia mbere kampambiri na the recent advertisements ituronete advertisement nyingi muno ntizintirikana ipostinga na chia nurses na indronere gorobukiuga thirikari advertisere post you but na budget what does it mean non to inkurikana Martin nyani ndingirithi mwijiri thatu anto be tukuragi na twikiti nyamwiri unaona watu wali apply anto iba apply na inya muno kwe baba umite as far as Nairobi kureta advertise nini baruga chiao does it mean ana baba te andikwa bwaga karimi nande ndona twaruma gutonya kero aria mara moja tegwetikia mbuga mumeru nyana ko kwe mumeru mbuga ote ko umenya utrabuga rieto mpambe ampambe kethia mumeru ari mumeru muga onidie tore akombeto Dr. Dennis Mugambi
inimbithairwa ndi chairman kana mukaririo giti o kiama kiria gitutaira mantu ja madaktari imbithairwa ndungamirite county Embu, imbithairwa ndungamirite county Tharaka Nithi, county Meru, county Isiolo na county Marsabit igwitawa Upper Eastern. Na ndi ibwega anjoke kiuria kiu. Number 1 ningwitikia Meru ibonere batwi kagita ka budget tukiringa gituma na gituma kira kia budget ikyo giatumire onimbi kwandera bakunate ndaitango gebo kibiricha thirikari Meru county Meru ria imenyeretie ukeja kubera gintu gite kuthithika na gintu gite gwita bwega antu abagwita methene bukarande gurubwaria bakuria ibwe kuna bwe kubote gwita bwega wambairia gutumukuraja gakonene Kameru kare otegitate karage kuraja kabisa indi gintu kira borairwa no kumenyaga gita kara governor kuthurwa na antu baba kuthurwa inyamu Meru we gakonene kau no abati gwitrongoge na no aringite kura kwou kibatwe unionist ntegwetikia twe itumiona igintu gikinene there is a form of victimization tutumiona igintu gikine jontu Mumeru bado no abati gwita ngugi na batu kagita kara torija othiera torija tukithiria university tuga tugaita ngugi okona yonthe nthiguru ira tukagitatea tugatumwa na ndi kwithwa muntu agitumwa ndumuru kunate ewi kawaida na itumenyeretie ngugi iriku nawe no tubati kuthwa tugita ngugi ko kiete gintu gya kumakia daktari. Now tutonye nyamene yongwa nande batu itorigari jontu tukuga gutina budget allocation na tuga budget ya Meru health negiti na 120 million na twaringa gituma kiu sana antu abatu twetwa tumenya uria tukadjust budget yeje kana ura county assembly gatutetheria adjust budget yeje kende accommodate kana ithwa ni gwikira ki budget mbecha cha kuandika madaktari cha kuandika nurses cha kuandika clinic officers na ariti bangu ibashibitari ijo intimidations uchiambiririe nandi ibaretere na mbere ba advertise na batu nyaba ki advertise itomere okaire toria itorigari na nandi mbecha chioma jontu gutale na allocation ki budget iriko eje kuandika ariti bangu ge ba advertisere ana betu ba Meru barabe Nairobi barabe Mombasa baraba gukara Meru eje baba ingi mono ibandingirite thimo mono bakauga ati batu tugwiretwe ni ntu Meru finally ego tunenkera kanya gakugitatea gwitangwe na batu twabera apply ningugiji indi bukeja gukeji kutho kwino gwitaka ngugi ukethwa ati njori ukeja gutika ngugiriko ngugiji jontu kwithina tukuona acha mbere jontu gukeji kutho gutina allocation ki budget then it kira ikumaanisha iri maanisha mbuga antu baba go to enjoy na ore to predicted ati antu baba I bathithite gintu kiki for what we call optics ni untu bwa kuonekana aki gintu kiu gya cancer otuku otemu Meru werwa ati advertisement ira cancel oto wero mantu yo yetere yakiriri na jakiriro tweja kuigwa rumors ati tutari na mbecha chiambio cha kuandika ariti bangu ndoria na ndire ni ati otina mbecha cha kuandika ariti bangu na no gweto kairia ntu ukabera andike ni baruga cha gwetia maratasi ja gwetia ngugi rete ni office chetu kagita kamwe rimwinyi tubati kweja Meru betu heshima. It is very unfortunate. Why would a government do that to its people? Nonto kuke ya kwithirwa iba kumenya very bombere kabisa no signate advertisement eje no wa advertisement eje umete request eje ya umete Department of Health na batu tukuboria ikagita karea Chief of Sora weto Dr. Wahome ingweti kinyawengwa na chenchirwe mara moja ikwa rotere rungi Chief of Sora weto Dr. Wahome no o request it no ekrite request eje na request eje yeje ni untubo manto jairi kwena nurses kwena daktari baba ingi mono kwena clinic officers barabari taite and unfortunately kwene nyabange bakwite may they rest in peace baba ingi mono bakwite na ndituga jontu kwena mbecha iria antu baba bare agona chio iba replace no baba bagitete atia
ba exit the service either through ko retire kana gukua no kuona na ibo ba advertise na ndi kintu gya kurigaria kinya mbecha iji ciantu bara tayari bakwire na batikurewa bara ba retire na batikurewa bara bathamire Meru jontu daktari na nurses bathamite Meru kwa wingi ankwenda gukwira uma especially antu bagwitwa nurses na madaktari bathamite Meru na ontuko kukeji kwithwa department ya health ni kwija kwaria uma request iria ikweja cia kuthama bamo bagita US bangi bagita Murang'a bangi bagita Kirinyaga bangi bakathama bagita Nairobi jontu bakuigwa Meru is a very hostile employer antu bathamite ni tuirite thirikari twabera ati ara tuitirite nandi kugakinya kagita Meru inyeka advertising ngogeu gukethro ti muntu gwa apply nandi mbeche iji cyo tukurigara ri ciantu baba bathamire na baba bakwire inya mbeche iji inaire ito replace na no bakai antu beto para general para bagwitango ge general na cibitari inge very busy ja Nyambene na Kanyakine na Muthara antu bau bamwe mito yao kethuki kari myankwenda gukwira uma kagita kamwe ukeja withro wina asiumwe ja Meru general no kuona antu be mama itande ne batatu antu bagakugira mbu 60 koneje gitanda muntu nakurira ni untu borwa kai koneje nakurira gatigati nakurira na wegwe kana muntu ujo wonde nakwenda ugwe umutethia umunenkera attention yewe na wegwe nkachibitare utuko inyagwengwa wekinya rukiri ni untu bakirira okira inyagwengwa itha rukirira mutwe wangaratanire akwe umando chapo na ndi tu na thina cia aritipango ke ba health baba ingi muno mito yawe thuki uri ananja ugwa sauti ira ciaje irira ugambu tuko inyagwe ngo mami gitandene ukambiria guchigwa ikiugambu ukambiria kugambu mukuru kwa kurimbio kugirambwa wa muri tukiro kya antu baje bajenera na ndikyo kuona batu tukiuga Meru nethithie gintu kira kiagirite yandike antu bakungana netige gwitithia antu betu ngugi ciotheri ati ugwa apply ngugi rojo uketha no tero ngu imagine mato mtu umete Nairobi jete kwa apply ngugi all the way na buka kana kaka rombete inya fair surely biratire daktari yes, you know Martin. The last time I checked wabati kwithro re advisor wa governor mantu ina yogi what really happened na you know mantu ayo wabati kwithro we mwira if you still are advisor yes na ndi ambuge governor Meru na ndurete ndi advisor na oni orenditani gikiama na orenditani ke daktari onditani ko kwaria uma na gwita ngugi ke uma akundura number 1 oni ntanenkero baruga ntanenkero baruga burue kuthurwa otea baruga appointment yonda nenkerwa onda appointerwe ora governor's residence ntanenkero baruga mwanka na rueje ni ntana baruga ni na ndi ura gwakarire still ndauga ojo imunene na kombera nditira ngugiriko na kigwita ngugi guku kagita kamwito thuganaia mbuga ri mwatu kwitho twina antu beara ke department ya health parapati kumba kwira governor uma po mantu no kwigwa ndauga oni anchiritanirie still onari ntinenkeri baruga pombe kumwitira ngugira na kumu advice na indagererie kumwira corners iria tubati batu kuringithia kiogima bo mwiri bo Meru indakarire nkimwira na mama ambira mantu jaja jonde tugategera utibuga tutetegera kira gyakinyire aranda igirwo nande oni nkuigwa ndakinya mwisho na nkonoka ni ati antu bakwa baba bonde turungamirite oni ndaberie ndene meri mugwanja babu kare ni bukiri budget ije mama witangune ngoge I budget ira kira itumurungia kitete atia athondekete governor ambiri twetere budget yewe athondeka budget yewe mantu jaja jonde tukugira akaja kira ke budget na ndera antu betu itwe patient tuthotu na umiria mwanka governor gite atia ekire budget yewe kira gya turigaririe agwikira budget yewe inya nthiguru budget ewe ni itinya nkurukie kireitu na ikirite mbeche nyingi kiogima wa mwire nkurukie era kawire kire au nande ni otuonere enough is enough no tumira nande kwaria na irio nande Mumeru amenyere kokwe na budget ije giti nani o thayu irio ndatumero kunate nande mbuga no mpa advice mbuga governor kuma kunate mwire ndawa itikongana kunate cibitare kunate
ariti bangu batikumba ri mwinyi gwita cibitari ni untu bwanjira uria kari njira eu nabati gututhondekera antu bakuna ti batikumba kwija cibitari na rwiro uria babatere kwija cibitari na rwiro njira iria kuna ti ni thuki tuthondekerwo njira cibitari kuna ti guti antu bakumba kumama ku guti na daktari bathieta itwakirwo thieta kuna ti kenda antu bakuna ti batiga kwija kuma nare muro mwanka Meru General beja rimukagita kama muntu ekinyigo kinya Meru General na athirira gukethirwa ni emergency kwa atuko mu advice kuma daktari unions tiaritingwe world over ichi igene kwethirwa china kayukarito na ni maanisha amantu amanene sana especially kiro ringine bwakura au Meru union ya madaktari ni thiritwe iri very vocal especially kiri politics ya county na kiri kithurano kia 2022 madaktari union yenu ni yari so much pro governor Kawira. I thought yani mantu buri kanditie and all that because batura twitanairia na batu unions chitanguge na thirikari na tukara tukira thirikari arai bati ku improve jonto batu ngugie tu ikuga indi kuthithia thirikari bati kuthithia na indi kana kiumia biumia biiri mbere elections last year kithurano kia mwaka jwathira biumia biiri mbere kithurano kiu batu twetete on strike ni untu bagutetera michara yetu na poor conditions ira chiari cha working in Meru County na tuwita mugomo antu baraba campaign aponthe muntu ura woumire ena inya muno gikagitaga campaign nauga ana betu bacibitari daktari betu anda buromba nandi babure kaneni na kuumiza mumiru choke ni cibitari jontu ni ndeja kuona kana fasi gakaga gutongeria ndi gavana Kawira Mwangaza thina cienu ndene biumia biiri nkethwa nthirite thina iriku nukumenya kagita ura tujukaia mutongeria mantu carauga batu jo tujukaia ijo mabwankoro bwawe batu tweta twera ariti betu bangugi bacibitari atukubwere nja tafadhali turawari tukubwikia strike indi choke ningukine Kawira Mwangaza akuga ati atonya ngugine thina chinwa kagita ate akathiria na to abera bwega muno o ara muromo jwaku juri no gekira mbio kureku no kuona na mbeja ciaku na ndi twabera babwi buringire Kawira Mwangaza kura kenda tuinde tukurukania noe atuthiria mantu jariku ingwetikia governor wetu agukuruka gitine no riru mantu jagu jari promisete mbuga ntuko maboka muchendraga clip kaujo ntinko meabu inako bomurikanie governor jaijoherite madaktari mbuga bomurikanie atuko murungu na wamutethia rikane mantu jagu abathithirie jonto bado bali ona wirigiro bum daktari tell us nonto yoro no raririe na meambo emirito sana mantu ya mugomo yubukubanga yo kumatariki kenda what exactly is your problem nimbi biongo bukwenda bingwa ni thirikari ya county thina cia madaktari counties allow me because mwananchi na mukari wa county ya Meru looks like at some point maybe omba kono ibabwe no to bwa every other time butura bukiwa tweta mugomone imbi byongwa matheta yenu nimbi na ndiri Martin ambuge mu Meru ntigwitikia kanu ibatwe ni onto boginto kimwe manto ya cibitari ti mantu ja kwirwa ati mantu ja kuthikira aki muntu uri gwita cibitari na guchionera jare jeno kagita kara gutumwa nthiuka kurenda dawa kagita kara gwita akethira daktari umwe muntu agatonya Meru General thaijiri cia rukiri akaudumio tha 11 na nakuona uma na ategete kanyomba kara ka daktari akona daktari uria atirauma gitine kiria agukari mumeru ntigwitikia na ariti mumeru no mume na kumea gintu kiria tukurira shortage ya madaktari kuandikano kwa madaktari kuandikwa kwa nurses ikobatere kagita kara mumeru agwita ara Meru General aka admitted ageta nyambene cibitari aka admitted cibitari akethira utuko bunthe agikaya ugitandene nazi uri ukumushugurikira inazi umwe ingwitikia na kumenya gutina madaktari bakungana ndene
mugongo jwa Meru. So the name shortage. The name if biting shortage nyato tukumita shortage yake kwe na upungufu wa madaktari ndene Meru County. Daktari babati kuandikwa ndene Meru County, nurses babati kuandikwa, clinical officers babati kuandikwa. Alitinya bangu kebara bakuthambia cibitari ibabati kuandikwa bakungana. The next thing batu tutwire kurira mantu ya promotion specialist barabu kuona na arweji ndene Meru consultants barabu kuona surgeon antu baraba alitiba daktari ba cancer bonde antu arabari o arabandikiro myake 12 au niyo bari bataitidwa nkathi kinyantu kukinyemwe no kwigwa batu no tweterete kintu kingi gya kurigaria sana ni ati michara yetu ibwije batu tujoka ya loan tukagitwa ge payslip mbecha iria banki igaikirwo imwe na gukiryo gutigarirwo gekirwo account ni ngwetikia jo iwethera wa muntu wonde ore wandiki mbecha iria batu marando jaraja je bank jaraja teriga gwikwa atukuringirwa thimu bank banki mo gukeji kwethirwa mati no chithwa chena uwezo bokweja gututa tayari batu turinge tutai it is illegal ingwetiki babati nyiko menya it is illegal, it is against the law kugita muntu mbecha no karega wikia muchara jwawe it is against the law na arweji utenda daktari kana nurse kana clinical officer Meru County umba gweta KRA on a tax compliance certificate itiriga kuri over 1 year itiriga kuri over 1 year na arweji kintu kingi kwenda kwira Meru nabathikira bwega muno kwe kintu gitwa medical insurance mbecha chetu igita wakenda batu tujukirwa medical insurance cover na arweji Meru gutina kinya muntu umwe wina medical insurance torero ibaretere go procure medical insurance Kenya Alliance ute muntu kinyo muongo wete consulted or wate mbecha iji cha makal iromba go treat yanto chiringi 700 chiringi ngiriye batu turanengeri competition ya chiringi 700 chiringi ngiriye na mantu yaje tokwariria tukabera chiringi ngiriye ndene cibitari i consultation yake utikyo yomba gutethia muntu ndiwe nda kubwira daktari wonde o Meru services ira bukuona akejana mwana wakajwa we akajwa mwekro wakajwa we atiomba kwa services you i group ya WhatsApp to form kenda tomba muchangira. Let me ask, how insurance daktari? Yes. Tell me little tudrikari ku procure private insurance na kwena NHIF. Na ndeke uria kiu ngwete kithirikari tubati kuria batu tukaraturigari jonto ibugita kwa the butena say kire mantu ya whatsoever nio mati ndauga guti muntu kinyomwe orareti orwa babwire otwaririe ni mantu ya insurance iji butwire iria bukuona ni nchega iria yomba kubutethia NHIF yombe kugitwa otentu kukinyemwe twetomethene twariria jau atwira wa insurance yenu neji it sound very ironic kwethirwa atiri kalimi owe services iro kwayana what access you cannot afford. No, that is quite unfortunate. So kire insurance ira brari nio tukomya ketho thaibu na insurance bure onio tena insurance taiji ira brari nio kera cancel ira bukanga nika pia 700 nira expire iwe 700 yare 1 year tayari thai na rueji daktari kuri bara so iwe 700 for the interest ya muthikire na mutegeria turukirwo na ruari iwe 700 ye maanisha ata shiringi 700 ichio ubati gutumira cibitari kendene kaita kana ata ugwa kagita kara konde ubati kweta cibitari maita jathatu ndene mweri ijo ye provided no itarire ogeta cibitari maximum mbecha irio bati gutumira ichiringi 700 come on 800 700 acha kuongeza 100 700 na ndio ugwa yonto babwita cibitari uthi muntu uti ajagwa atwario matwende go teu except this guy ati ajagwa imanto jaragita 700 ugwe ikithimio kathithirwa kana daktari ukona kana indawa jonto Meru bagura ndawa ri ndawa che chiringi 700 ri indawa inganate twari ari 700 otekio inya consultation itengana 700 to be honest. So now mwaka yuju onde jo athire bwithirite bwina insurance thiringi 700 right? Yes. Na bukiri you're okay twagereria kwariria man no antu je tukugari mati itugeretie kwariria
nteto iyo keja kulika ni nteto chiara irwo Meru kai gwita speed mono nteto cha siasa mwanka ogwe anto bakore rwinya jara karika igoro tu 800 rai nteto iyi to hariri tena to hariri mono ni ore ikwe jari ika overtaken by events mantu jangi ja siasa jake jaja kaingia jara jaka kunikirwa jakoriria no kuona na no kumena andika gita kamwe nyabatu to ishibitari no tugwita ngugi na nimbere to jo chemania to jarikani tolikania kairi ntuko inyichi gitere atia ichitere na ndira tayari ni ra expire babu maipo potethagia staff no ntuiga kwa staff bakiuga at least union ya daktari bakaria ichunge gutego muntu staff ekura ao ndo watatusaidia no ntunkurikana story ya medical cover I thought iko kira you got sorted tekyo tuona so that na I will take ruweji cover na daktari daktari 18 baraba andikirwe 2021 miaka iri gotinya daktari omwe kibau orari na insurance cover mwanka na arweje murungu imuira daktari bau bamobe Meru general benyambene daktari bau baitambeja chiao muko bageta cibitari go seek services kana ethra wina muchore daktari oku wa mwira oni bajetwe mbonero aja cibitari oni mbetenga choenda wampandikira for 2 years batari na insurance cover oni ntomerete CCO health Dr. George Mungania message na ndeta mwanko office yewe ingwetikia ntuko mobuka mwita acha bumurie kiorie ku ndeta mwanko office yewe ndina messages cha WhatsApp aja ambira forwardera message antu baba inyani ngwandigari mwanka na arweje batona inforwardete CEC o public service wakili mujoreo kama no wita wa Dickson Munene imo forwardete mwanka na arweje antu bau batona insurance cover. It's your responsible kuibo andikite 7 is it 17 letters inobo andika rai governor account secretary emwe baruga 17 chionde tukopea county secretary tukakope department ya health tukakope deputy governor tukakope governor tukakope antupo bonde baraba batiko do batu beto shugulikaira to andikite baruga emwe baruga 17 John tubukuona tugiteta indregero bokyu antoba indregero bokyu ibora igiro tokiteta ati batu tutombeta kuona gavana umenye batwe kagita karato gocho gavana tokinyeta mwisho John tumantu jetu jabati kudhira department ya health tobati kudoto na mutongeria wetu waziri chief officer bakadirania mantu jetu ato andikite baruga twanoga kwethra ute response ikionandi nyantu ku motoro umaja kabakaba tueta mwanko office ya gavana na kinto mwagia tuetite tuga mbuga baruga ijiti kinyaira gavana nandi tuga batu atwita no tumone wengwa mwanka na rweje tuetu tomba ku let me ask Daktari so kenda tunaromanto ya down to specifics the neji yongwa no who is to blame on this? Is it the chief officer, the CEO machibitari, the governor? Who is to blame? Nande ingwetikia Martin operations chathirikali wachita meachita kuma kiongo mwankambio tumete kiongo kia thirikali me governor na batu to muntu ora twathurire na kura I governor no kuigwa na toko muthura na kura no tuthuririte antu papa beke department kagita karaba tukuigwa tutikumba kushughulikirwa iwaziri na chief of sowe na ma director irio to escalate amantu jajageta ki governor na kagita kamwe nuona ke department iria ikwanda performe no ithera nto bara bechinchanwa governor agagwita weekend engi jonto eventually go bati kumwitira ngugende tukumwitira ngugi ngwetikie winyi tuonete ke thirikari nyenene mawaziri bebadilishwa indi ke thirikari Meru batwe antobale entirely tuko blame I department yonte health na munene nya wengwa jonto itomwirite manto jaja na atuthikirite nya inkomena tega TV ewero ko na hakuigwa kagita kara twitha twiringa gituma utintu kunya wengwa atwita aturia gituma kibukuringari onjo ni bomberese gituma kikiai na ne atatumbo tethania antu bemba kethwa ibagwita ngugi very comfortable because I expected daktari nonto kuma kiresi wa health chief officers anene ba department mwanya bonde ni medical officers I expected madina nto yate batiko ya kiarais na ndi Martin tekumenya uri antu betu bakara bathurwa thirikari ne oni gintu ki weekend karaia muno ntikumenya etheri mantu ja batonya akirine pawe ka batonya akirine kana
kana rimwe iko igno kana nti kumenya ura gukarani jonto antu baba betu tuisha tukaria bobo wega muno mbere banenkero ite bibi na tukagwatanira onenkero gite thine irio uraona hacibitari jonto no daktari ojauni thine irio urona hacibitari kagita gakurukite ugo no chije kagita kamunya ntitinda kubera thina jonto ibaije thina iji chionde indi batonya thirikari ninti kumenya ura gukaraga jonto tugeria kwaria abo rimwe nya thimu kujukia. But you see, maybe ibabu bokuoria for too much, daktari nondo bomba kuidhura bukiona well kuingie kukuhitaji services inyingi nkoroki. For example, daktari maybe no bodil na aditingwe barabwe na bodhai, but some other departments, so for example roe barabara and all that ni kwenda kinyachio kuidhura chietungaterwa. So maybe you ask for too much. Na ndiri Martin, asking for too much. Ikuga daktari uthiretie miaka 10 o aria ambiririe no aitithwe job group emwe area against the law. Thirikari ya Meru gwita against the law ati daktari ndene miaka 3 na abati kwithwa gwitithwa nkathi. Ndene miaka 10 abati gwitithwa nkathi maita 3. Daktari o gwitira antu baba ngugi aga sacrifice akethwa aria ngugi daktari batano batigwitwa na kurunga makanyene kau aga cover akauga oni nte kwenda mwiri jwakwa anjuitithie ngugi daktari o gukeji kwithirwa batu kuria promotion yewe ikuga itugwitia for too much kuga ati Mumeru ongero madaktari kenda omba gushughulikangirwa na haraka ugima bwetu bwa mwiri antu betu bethirwo ibakumbi nyigo choka makwao paka itanguge. Is it asking for too much? Kuga ati daktari insurance area we abateri kwethirwo enio na abati kunenkero kenda services iria go provide chithirwa ati we na kumbinya wengo kagita kara yako ajwa na mwana wako aje na mwekuro wako aje babati gushugulikirwa. Is it asking for too much? Akurari na changes kiri top leadership no ndinko kuona mtu akiuria atiri akiuga actually bomba kothe nyabo blame anene bau benu especially ariuga example CEO wa level 5 adono kathira kara demotirwe kuringana na message ira kwa mukiraja hospital administrator inakuwa tayari amekuwa affected kwena finance director CPA hata yeye alikuwa affected kwena major shake up na ariuga atiri inya nene ba bongo boko blame kwena hospital admin arekirikanya kine procurement officer atuka transferred gwetuka kwina tender iraretere thina apparently ndene ya Meru level 5 ko unyanto babo tegete baruga inyabo bena thina abati kuona kwa riri nande indregirwe thina wira level 5 lakini ntromba ku manto jaretere na haraka muno nyingo ntromba tayari kuoria mbio thina ya na level 5 ntuka chap na speed area Meru ije ntikumeja uja level 5 tayari indi mbigito tayari kwena rumors ate kwanto baringi transfers ni nto manto jatenda ntagwata lakini nkumenya for sure Meru general nienda gweta paperless kana kwethwa bati gutumira maratasi bethwa bena system kwethirwa ne kumba ko incorporate mpesa na manto jonde kwethirwa gutina yani kwethwa kwe cashless kwethwa mbecha iri kurewa chionde iri tonya ndene bank ni nto ba kenda collections chumba gwitia na ndindiregetwa rumors iwate kwena nto ba demoti ni nto bwa kwethirwa ibararegete system irengwetikia nene barenda indi ntagwata mantu jabwega for sure jaunti omba kuga ringwetikia urabomba gutethania no nonga bugeta CEO level 5 bukomba kumuria jonto ntina details ibwega atenda kweza because of the intimidations bukwarira but anyway we move on and daktari let me ask this maybe it was kutabatere department ya health kwethirwe kia devolved maybe itotete nationally imbithonde mu member National Executive Council KMPDU na itukareta tokera thirikari mantu ya hospitali jangi jonde devolve lakini health services human resources for health kana alitibangwe hospitali daktari nurse clinical officer lab technologist pharmaceutical technologist betho bena gintu gitawa health services commission kenda kwethirwa antu baba bari manager antu amwe ukethirwa kwina mugongo kwina kiama jakire ja ti
ja TSC Teacher Service Commission Police Service Commission ukethirwa antu baba bonde bari managerwa antu amwe nyanteto ichi cha migomo promotions nteto cha ma transfers arbitrarily transfers ichi tukwariria punishment ichi onde kwethwa kunyi jontu muntu wonde akethwa ategete kiama kimwe kira gikumba kumutethi in terms of promotion na twinde tukethwa tukiaddress kiama ki thine ria twinio aja county ni anti kagita karia anene bakunenkerwa ite bari jaja ogwe obera thina bati kwenda kuigwa mteto cha thina in fact ndirejera kuona anene barenda muntu akikagita konthe ukuba kumia ukubera obenderete bwega uraba kuthithia ngugi bwega the moment yo kauga kwina kathina ja na ntigwitikiba bati kujuka ya health unionist emundu jonto unionist muchore o thikari no kuga mantu jatigwita bwega no kuona na batu tukwerinya governor Kawira Mwangaza ukeji kwithirwo gasafu for 5 years na kwithirwo kenda kura kairi ankwenda gukwira uma department ire ka determine uchoka gwaku gitine after miaka 5 i department ya health jonto antu baba ibaingi antu baba mumero na abathikaira jonto bado tute participate agi siasa twara ya uma tukachoka hospitali chetu gwita muge no kuona ukoje bore oba 2017 na 2022 ukoje bore oba 2017 na ukoje bore na nyanga bana Kawira Mwangaza na ichi na twire babu kuhuntethi nene mono joni twitaniria ngugi tiko miaka arorirwe the strike notice because now ukware mantu ya service commission ya Mandagitari no okay ya kwithirwa tutikumba ku serve antu bakai tell me na te nationally minister wa health akomba kwithirwa ibulungamira bwitho kya kwithirwa CC umwona akore mukurungamira bwitho na ndiki ntukira tuona menyi twari na experience umbere twa devolved before 2013 itwari nationally na jaoni ambuge ndi umukuru kidogo jonto indambiri ti national mbere pa devolved ndandikiro 2012 na nda devolved ndeja Meru oni kagita kaukonthe gotentu kukinyemwe nda taranteterete manto ya promotion no tiro ndeta strike oni kugambitithwe nkathi jonto ntukwe promotion yekinya kethra payslip kone gitire ate ni ongerekere kwou na ndi umba gwita kurwa ate ethe manto ya kwijathirwe nkaringirwa thimu nkerwa njo afya house rojo wejire baruge kwe promotion yendo kiwike tweterete county mwanka na aruga miaka 10 kuthira kuma 2013 since the devolution yeja atutura tweterete kithithika batu tukumenya ura gukarata. Let me go to some comments gechonge mtu aruga tere Joshua Kiremi wa Mukiama kuma Karama aruga kethekeni ni umashibitare ya Karama Health Center ni itina thina ya kwaga mandagitari mdonge ariuga hiyo si poa for real. Je, unaweza pata mtu wenyewe amengangana kukaa mpaka Meru alafu awakose? Wanafaa washughulikie watu wenye wako Meru kwanza, juu wengi wamesoma lakini wako na hawana kazi. Onge ariuga the irony out there ni ati Denise ibakuga thirikari tena ritingo ibakwana yet they are qualified doctors out there aruga wako nyumbani na wako na makaratasi. Ariuga the irony unge ariuga hello Karimi na Martin, I have felt pity for our doctors. Kweli speed ni kali. I propose held docket to be taken by the national government. County government ni kama zimeshindwa. But itu ikagwa county inge chitete bwega strike notice yenu ni ramukero. For example, Tharakanithi when is the last time they did Mandagitari bakire? Oni mtharondonga merite Tharakanithi. Na what is it that they do different? They go on dechi amani daktari miaka 7 mwanka na ibi bathithige tofauti tamcho yiri cha muthomi njuki gutire oni ndarara mbitite Tharakanithi gutongeria daktari Tharakanithi imbiathithagia different different because it's a good thing. Number 1 ikuthikira matumbere no kuigwa ukathik mia wowe kagita kare kuthura we governor yawe daktari ndigwetikinya kwe governor ore ora athuri mbuge daktari no mwakiki dero ndene ndigurwe Kenya kala wa Kisumu Dr. Nyang'nyong professor yake si ya kusoma professor daktari ondenge na ndi kintu kya mbere igweta stakeholders ati nkenda kumenya woni uwe TV ora yeta ntiumba woni kwenda daktari mbita ndugania mantu yako ndi office yako na area consultation room mthithi ore batere na babu ntiburitie daktari ibeto muchemanio
consultation board with ina chienu ri inairi batu tukwera ari mogo tina mbecha cha promote daktari monde twitharo twa antu bomiritie muno batu ni twerire governor Kawira Mwangaza governor gukeji kwithirwa twite batu kwe bara bakarite miaka 10 kwe bara bakarite miaka 5 kwe bara bakarite miaka 2 ambothira ni na baba ba miaka 10 baba ba miaka 5 tweta etere mbere tukinya mwaka jo 5 twithiro twinde tuku move no step imwe indi nande kagita kala daktari bagukwira bandikite baruge mwe baruge 17 ri batathikirwa iri kwira ati gutina consultation Meru County tote kuthikirwa ikyo batu kuona tutura ke media myaba tu tubati ko nya tukija ke babwe tubati ko tweke department ukona tuijire naja kuuga atuinyirwe toigo tugukinya mwisho tugambu strike notice iboezanite ne amukiri na strike ire is it still on batu turajanire strike notice igoro tariki 9 mweri jo 10 2023 kukeji kwithro mantu yetu jaratu andikite strike notice iria yatashughulikirwa ankoenda gukwira kauma Meru County tukethwa tuingite kuma dispensary mwanka cibitari iria nene daktari bakinyete mwisho na ibanogi services chonde inyamuriti ongugyo kothambia cibitari itithambwa ntuku ikaingwa kuma ngetine na gukethwa kwina maandamano ja kurigaria ndene Meru County tukathiuruka twinthe aje turenda kuandamana kuma Nyambene tuandamane kuma Kanyakine Meru Town neo twita Kisimayu aja neo ukethirwa kwina maandamano ja kurigaria Mogadishu ina kai Nyambene Kisimayu so like that tukirekeria na of course bantu ya Mugomo is very serious nikwithirite kwina claims chia cancer center ya Meru na inge ya watu kwa Nyambene. First of all, how is it operational ya Meru? Still operational lakini daktari bara araba cancer tugite maita jama ingi muno Martin kwina daktari batu tubagweta inyama rito kwina daktari wetwa Dr. Helena Musao ari daktari na rueje nuwe munene o cancer cibitari ria KU area Kenyatta University Teaching and Referral and Research Hospital nuwe o agereria kwaria na thirikari ya Meru imwitithiria nkathi imwe ake chiringi ngiri 20 kenda omba gwitira mu Meru ngugi chontu mwari ura undakarire no nthiguru imwari no uri na nkoro eke ao muno ndene mugongo jo Meru ntaije thera ekamba ibetha bena nkoro inje gouni chontu twakarire no twaria ambira undaktari oni mpongere nikaka kanini kena ntikombe kuma mugongo ne jo Meru ngiri 20 yake twaria thirikari twabera muntu jo ageta bauganete kwinonge twandika kairi to advertise kairi ki advertisement ya 2021 nandi owaruma gwita ki advertisement ya 2021 onge andikwa ogweta Dr. Calvin Sabuya andikwa ja Meru daktari ona jaitra a Meru ngugi pwega ona ga fellowship kaete sponsored Ministry of Health gweta India mieri 3 ongaongera kithomo achoka Meru antu baba bamwandikira baruga chonde cia kumurekeria eta no kwigwa akurekerwa kinya India muchara jo aruma kurungikwa jo aruma kurungikwa ndingira kuma India ambira muchara jo agitire atia jo harungikirwa nkara na nywe India ndamura ugo daktari ko bambecha chwa muindi ura wina nkorwe nje ko mukobe mbecha ciandege we jange aja Meru kenda tugeria kwaria mantu yaku na ndina imani muchara jo kujoga choko twagereria kwaria akinyireja lasta chotuko twageria kwaria finally ambira on daktari ri nteku impara na family yakwa ari zaini ngoge na arweji babu bugeta goteka andiki St. Teresa's kerwa mission yekerwa niye mwandikite narwa daktari uyu inaona ndi itango yes so Meru cancer center Meru itena daktari cancer center Meru ina daktari omwakyo ogusavu mugongo jwetu junde jomi Meru aje bobondo bena cancer na cases which on the cancer cia cancer cia Meru which on the cancer omwakyo na rweji indinga rodhimu kuma Nairobi
Texas Cancer Center kuma Nairobi bakamburi mbio thina Meru jo babu tuchwe system iria bugasavu antu benu jo ntu turi jaja Cancer Center Texas Cancer Center Nairobi akwen madaktari bari yake Meru na ndijo ntu ni Meru akibatura bojurino batu tutina mibango ura tumba gutethia Meru beto aja twitinda ke WhatsApp group guform WhatsApp group na guchangira Meru beto kenda bomba guita Nairobi na ndi uri changira mu Meru mbecha cia kurea mbecha cia kumama na mbecha cia treatment gukeji kwithirwa twina Cancer Center aja Meru twithirwa kitu gichanga mbuga mbecha ciae mbecha kichia ndawa ukethwa mu Meru na kumama kwawe na nakura kwawe. So daktari ni kwa batu kwithirwa kwina Cancer Center ya batu kwa Nyambene kuringana siasa hii kuringwa thai tikumekethe you've heard about it lakini kurekana ati Cancer Center tio kwa Nyambene yo kwa somewhere else in Buri kiburi chetu be precise ntraja igwa ende unandi ntra kwa ta report eni ngakwa report bugamba yogoronke thonde go mechojo ntukumbereza ende Martin me agento kimoyo tubati gochori very simple very quickly ukeji kwithirwa Cancer Center Meru generally tukore moko manage to Kenya mbena to Buri ri ile tuka manage i building tugaka building peke yake. Thank you daktari nontoba kuona kanya tutekire turikiria au so strike is still on strike irio na tukwenda babu bwire mu Meru bwega na mu Meru atutethie kuga mbwije John Tumbwije mutori akauga mbu nyombe wekeja mwanki no juthunguthe jukeja nyombeku kwa mu Meru uri akwina daktari na tutethie kuga mbu mu Meru ura wina mwana ore applyire ngugi kanso tuku mwana ga kuriranja atutethie kuga mbwije tukuga twinde mwanka twithiro batu tugukirio gima bwa Meru ndene mugongo jwa Meru. Thank you so much muthikiria turikiria u kuigwa na it's quite unfortunate kire baraba kethro bena aje kagitaka kwa Mugomo. I hope no ntumenya anene ba ugima bwa mwiri ndene account ya Meru you are watching na maybe ketha butiko watch bugakinyirwa ni nteto eje bukethro bugiso tu madaktari ndo tukwenda ku imagine the mess ichunge ere kethro public hospitals especially nyat Meru level 5 aki the mess that will be there madaktari ba bagoma it is quite unfortunate aturikiria muthikiria tukethro tugishokera batu tuigwa nteto.